Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamunci ti Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kaparalawat te si pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kapanutbalku kaam yene lapal pagkilalihan te kemon. Tukbal te pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kaurungan kita wek ne baya, kaurungan ke patapit si Allah subhanahu wa ta'ala, mandauhat asi Allah subhanahu wa ta'ala. Do amban ien tiap pesan kita wek ne pinagpun-pun si ellew kue pagtimuk-timukan te painte ne si malumabele. Menjadi continue te pagpangaji ten yene pinangadjian ten yene hadis painte arba'unan nawawi. Itu sumampai kita si hadis telumpuken ne pulang maglabi tiesa kita pulang tu kayu sa bantus kita bininen mbadien itu kita hap ne ganda sinala sait hello main ininen dehelo magugutawpik si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain patawa ne yene pagsalasay si hadis ininen pilih kita matan nih menjadi hadis ini nen amban Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Menjadi hadis ini nen dambua ini amban tasji'iyah pamake sindambua mukmin sindambua manusia magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala ini perkala tatunay wekne tahinang wekne sihinang kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala duk sihinang pamigesan we syarat tinumbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala yani kahinang ni demikian in agama Islamin tek kasikite ngakahan kita bang ine hinang tetu dia tak bulak dunia katek kahante si ellew akhirat amban ien pitu kitab hadis ini nen payaman te ko bang bennal kene para kalaien ina kawe agama Islamin si kita hadisin amban Abi Hurairah
kinasihan oleh Allah Subhanahu wa taala daran yang tersebut dan buah sahabi amban pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bisa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ulang maglabi pain pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap tangan ne ini nen sine pain ne no sidang buah mukmin sino buat ini problemane kepandakan nen sine nol kahiruhalaan atau akan problema sindang buah mukmin amban problema tu dia tak bulak dunia atau amban kahunitan tu dia tak bulak dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah sinor sabe Allah Subhanahu wa taala si iye ni si manol problema pung tina ini mukmin le mi an ni problemane lai si leo kiamah minjali naan si ini nen problema dunia problema akhirat kau niya magpain kau lupain na magsali problema matin sa dunia hindi problema akhirat tala pagbigdaan nen tala manamalan tu dia tak mulak dunia bang kau taga problema para kala dikit-dikit tu sebab pe chance tu bang kau inurungan umur wa Allah Subhanahu wa taala no problema no bisan gana na mga kau painte e pung tinainon sumagawa bang problema si Allah akhirat gania hunit manamalan na amban ien dambua amban makasolve sin problemano makasolve sin kahiruhalaan no yene kahiruhalaan Allah akhirat bangkyo no problema sawe no bangkyo painte nune yene hajat sawe no tu dia tak bulak dunya pung tinainon mukmin naubos yene painte si paghinang le panob no pung problema pung tinainon atau panabang no pung tinainon bang si Allah Subhanahu wa taala mian yene kahapan pangurung ne kauhin bidda amban kahapan pangurung me manusia upamanin niya kung tinainon taga problema ubos baya kyo labangan niye pigi andang we intahati mian marabangan kung tinainon para kalaha hinang kinabayaan we Allah hinang kinabayaan we isara na upamanin niya ta solve no problema baya yang ngurungan ka umukapaah ganti gaji si bakas tahinang no si yelay pamanin medang ibu pilak duwing ibu pilak ilien do bale-baleren bang si manusia sumagawa bang si Allah Subhanahu wa taala dumain sa iyo wala si dambuwa hadis dambuwa kahapanin bangkyo makahinang kahapan ilipat we Allah Subhanahu wa taala niyan sampai 700 sampai 700 yene painte dambuwa kahapan le sayen bang si Allah Subhanahu wa taala bang pebaya Allah Subhanahu wa taala ngalipat yene sababan ingkau le maghinang kahapan sababan ingkau le nabangan saweno amban pitutus day sampai pegay gita itong yene kahapan pangurong Allah Subhanahu wa taala tanda kamayaan mga hirapan wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah demikian sinunuan may pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kaptangan ni sinisine pa ini mamura si dambua kahunitan mamura kahunitan si pangalta pamurahan mo sa hindi man to pamurahan mo ini nilabayan ini ganda pamurahan mo kahunitan bangi saki kahunitan si agama di katuhan memang sa hindi ng bahayang pamurahanon tuangon duksad diri pebillahi labayan pamamurano kung tinaino muslim kung tinaino mu'min mag-iman si Allah Subhanahu wa taala na pinamurahan sabgiyo Allah Subhanahu wa ta'ala amban pagdunyano labinin bang kiyomole tutu hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala sa hindi man ito pamamura kawin isa pinamurahan kiyo inulungan kiyo kamaya
Mag-ibadat si Allah Subhanahu wa taala buang ban pemurah si kau. Bang paman nu manusia, sali dukang manusia, sali dukang muslim, gi magsali ibadat dan duk mian si Allah Subhanahu wa taala gak niya magsali. Pagi sebab ini nih kepamurahan oleh Allah Subhanahu wa taala perkala isinya ini nih kapahunitan. Nah kahunitan ini. Kahunitan pengertian nih gak ya kata upikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan buat memamurah. Dan buat sama memamurah pinamurahan si kau rezeki itu dah tak belah dunia. Nah sehingga ni ante bangkau pinamurahan oleh Allah Subhanahu wa taala pagtabot si Allah kiamat. Ambatiin kemun akasigpitan patut si akaluhayahan si bay pamurahan ni si bay tabangan ni lagi-lagi nin hajat si bay kinakan hajat si bay ini ni perkala mian menunjuki painte si aramali na ili en painte mian bangke pamurahan sawe nu tinumbasan do sawe Allah Subhanahu wa taala sumagawa ko ita sabut lay bang Allah Subhanahu wa taala numbas bidda pain amban tumbas manusia. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sini-sini isab painne mian nabunan ngalebunan kaaiban kaayaan sindambua muslim sindambua mukmin sindambua maghagal si Allah Subhanahu wa taala tinabunan oleh Allah Subhanahu wa taala mian kaayaan nin si dunia duk akhirat. Tinabunan. Gigyo pinaiyayaan. Naambat iyan bangiya takiteno si pung tinaino ay kinabunsihan mo ini. Na si Begi pangakakan. Si Begi tapukan. Bayak-bayak ni Allah Subhanahu wa taala sumagawa bang perkala makaladjaya tahinang wa dambuak mukmin atau tahinang wa dambuak pagkasino mian muslim lay yene makalarak banggay pangakano ilien gak niya problemane si wayrutin pangakano pegi asal-asal nen mian mamiges sinang malaatin wajib si kao bangkeo magagees na ilien si wayru pangakano nanaan si ilin sa ingi bantuk kaayaan sa ingi bantuk kaayaan yung hekka luune ke kaiban si pamaranan, kaiban si hinang, kaiban si ini ni pagkama. Basta hinang kinabunsihan ni sawe mo. Sumagawa bang manunjuki si ibadat, si agama. Mian painte tahin tabisara we ni. Yene parkalaien ubus linamo isara. Ubus parakalaien gak mian kinabunsihan we ni. Betat tidak bunsihan we sumagawa gay makara-ara painne nian pangandakan ku kamian gak mau si agama so kalimanan ni napatut si kau si akahan nu ini bekas akahan ni ininen gak mau ini pangandakan ni pegge sara agama Islam gayen painte lamun amban nakangaka keu kaiban sin sawe nu ini hinang kinabunsihan ni. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi in Allah Subhanahu wa ta'ala nabang si ipunne bangkani ang ipunne niyan nabang sab si pungtin ini in Allah isemun bangkyo mian sayo sa pagkasino in Allah Subhanahu wa ta'ala say indusab si kao bangkyo makudwa bangkyo kitawang si Allah Subhanahu wa ta'ala tinabangan kyo Allah Subhanahu wa ta'ala ini nen painti amban may tasjiriya pamakik sindambuak mukmin mag-alistuhan siway si mag-alistuhan ng kahapan tuju Allah Subhanahu wa ta'ala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah sine-sine mihalalan magmihit-mihit mihalawean supaya ye makaeddo ilmu, supaya ye makahatisin ilmu, supaya ye bangsa inge pangadjinen, ustahati we ni an Quran lay hadis lay. Na pinamurahan si iya we Allah Subhanahu wa ta'ala lalan itu di surga. Sebab we bangkyo magmehit-mehit niha ilmu, niha katao,
Nakamurahan kyo. So po bang kyo taga katao ni katauhan mo bang sa ingi kyo ng bahayang, katauhan mo bang sa ingi kyo mag-ibadat, duksa dili billahi kakahinan kinabayaan mo ya Allah, sababan ilmu unoy kinatauhan mo inu, nakamurahan kyo paasik po surga. Kataupikan kyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaurungan kyo ba ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababan ilmu unoy katauhan mo inilalang kakahinan mo, sababan unoy katauhan mo itinudjunoy. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai' tariq. Tiap-tiap parakala jalan ni. Wa tariqul jannah al-ilm. Dukene lalan ko justru kain ilmu te katao te pegi agama tu sini pinangajian. Bangkyo baya paasik dalam surga pangajian agamay, hati hung agamay bukyo magibadat duk ilmu si Allah subhanahu wa ta'ala gikyo lawo. Dumain ko ni kasindoyhan. Bisa dua tumawa. Gak niya pakai doan ni puonan ang ban Quran duk hadis ngandaak. Ini agama. Agama ini pangandakan oleh Allah. Sumagawa bang payangan lu gak niya puonan. Kue ja pinikil-pikil wa bahasa pegjihab. Hinang dumain laat sa manusia. Mian dinaak we niin para kalaiin dumain sa iin. Basta agama suwaitin pinangajian ini hinang musi agama. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Nang sininin niya panagami wa Allah subhanahu wa ta'ala si bangsa manusia magpunpun si hinang kinabayaan ni Allah, magpunpun magpangaji, magpunpun miha ilmu niya ambat panagama wa Allah. Esebon lamod kita ambat tasabut pe panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini si ampat ininin. Panagama wa Allah subhanahu wa ta'ala si bangsa manusia magpunpun lamod kita. Yene tempat te ini lamud ini amban yene painte tempat pagpangajian pagpunpunan ngahati kita Quran duk ngahati kita kabdangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil amban miang kapanalasay ko yene tubuh hadis ini nen in makna sin jannah surga le painte. Yene tempat pangatag Allah subhanahu wa ta'ala si auliya ni tempat pangatag Allah subhanahu wa ta'ala nuhut pinturu ni tempat pangatag Allah subhanahu wa ta'ala iyan painte si miha amag mataliw duk mian sifat ni ininen mian tasabut iyan si Quran duk si hadis ilian painte iyan dambuang ban ni sifat iyan surga lay sumakawa niya may parkala magsali yan amban may sifat surga eduk miyan to si bulak dunya magsali ada yan si Allen bang painte si aktual ni si waki ni miyan si aktual ni kitemo magsadili ni pegge ini sifat surga ini nen bisan pesa ingin pag imagination no painu say en kapan surgain gay ta angan-angan may pikilan gay ta ini bisan pesa ingin pangangan mo to bas sifat surga ga niya pente miyan makaabot ni niya may magsali pa ini may anhar dalam surga may kasuba-subaan niya sa painte suba to magsali dayan si Allen sumagawa bang si aktual ni magsadili ni painte lando painte kapan surgain amban painte kapan dunya. Wa majtama'a qaumun siniganya painte amban ni manusia magpunpun fi baitin siluma min buyutillah siluma amban ni kaluma-lumaan Allah subhanahu wa ta'ala ubus maksud na si ini nen masjid pegge me zaman dahulu le pagpangajian kay kana man siya si masjid pegge ulang petampat, nah itu niya ni makanul khas pagpangajian atau ni niyan painte ini nen pagpangalamun ang ban painte niyan tempat pagpangajian us ni painte ni university iyan lambo sa mga niyan pagpangajian us siya lay painte pan Rasulullah magpunpun yatluna kitab Allah binasawi di kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa yatadarasunahu bainahum duk sarta insiere magpasta Quran magpano pinano bangi katawan wa dambuain pinanoan wa dambuain maksudnya magpangaji ngaji sin Quran ngaji sin hadis
na insiyere pa ine sayan kahalanden illa nazalat alaihi musakinah na malaikanen pa ine pinabuohan siya Allah subhanahu wa ta'ala sakinah kahinikan hinik dilim pengatian din kahinikan dilim pengatian mayang bekeo bang aahin kaurungan kahinikan dilim pengatian oleh Allah subhanahu wa ta'ala sanyang mag-ibadat gak niya kabimbangan ni amban pangalta ni pamilya ni si ine priority ni yan kakahinaan pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala sebab hinik dalam pengatian ni dan buat sa kamban ni kahinikan dalam pengatian bisan pe buku-buku ni pagtapit-tapit nun bisan pe magkuntara-kuntara ni sebab ini kau hinik pengatian nun istidi kau nung batuju Allah subhanahu wa ta'ala dan niya kataliwanmu masih-masih kau mian nuni pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala idang buwa amban pangurung Allah subhanahu wa ta'ala sina magpakati dan buwa kahinikan dalam pengatian ikadue wa ghasyatumur rahmah sarta pain Rasulullah ikadue pangurung Allah sisiye pinutus seduk ase sini asik Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bang pain tadawat wete yani pangurung Allah subhanahu wa ta'ala yani empat perkala ini nen pekik kita lalu kita amban magpangaji lalu kita amban magpanok pinanok lalu kita amban magpina SM amin ya rab bang pain tadawat wete na bang kau kinasian oleh Allah bang kau pinutus oleh Allah SM okay dan buah kung tinay ko bang kau boleh tujuh hadarat Allah gak niya yani painte makamudarat sikao gak niya painte yani makamula sikao pagiging ka ulit dalam asik kau Allah subhanahu wa ta'ala bang aahin ipunin manusia yang dalam asik Allah subhanahu wa ta'ala tap nin niyan dalam surga dalam kahapan ni pangatag oleh Allah subhanahu wa ta'ala sini bangsa manusia ang pintu ni wa haffathumul malaika insiyalay magpangadji lay inurungan siya kahinikan dalam pangatihan inurungan siya painte pinutos siya duk ase duk pinabuohan siya security may Allah subhanahu wa ta'ala yan security painte sino man ikiritan kita yan yung makhlukat maka tapapanjali may Allah subhanahu wa ta'ala ang bansaya sarta yung makhlukat ini yan gak bakas magmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala niyan bisan ahad sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ini makhlukat ini nen gak bakas siya makapagmaksiat si Allah subhanahu wa ta'ala bisan ahad tuk ini nang den ini pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala ini malaikat we ngase-ngase manusia yang magpangat di ganya security ne niya security di alam ini pinabuohan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ni kiritihan kita amban ien bisan pe magmaksud daanin atau tapit-tapit nun atau usbawaris nun bang mapun sisikawin ngamula kao banggay ru kabayaan oleh Allah gay kiyo magmula si alam ini sebab kau pinutus kiyo Allah dukase sarta pinabuohan kiyo Allah security mian ni kiritihan kau ini en kalabihan sin magtuntut ilmuin kalabihan sin magtuntut ilmu wa dzakarahumullahu fi man 'inda sarta mian binantuk bantuk kay Allah subhanahu wa ta'ala sa antara pamano di painne mian si Abdu painne ipainne lai magtuntut ilmu painne sila painne lai magpunpun inakakawe ni binantuk bantuk kay Allah subhanahu wa ta'ala paggain kemong ininen kwenta sa butte kemong ininen kwenta sa butte katauhan mo sa ilmu painte ini si agama ini sa ilmu sa ingi pangataunon bangkaw nunay pungpunyan hajat sawenu problema sawenu tinunay sa Allah subhanahu wa ta'ala sinob sa Allah subhanahu wa ta'ala problemanon siya lew kiyama mangnuway sa sebab ilmu sa ingi pangataunon bangkaw mamurahan akahunitan pinamurahan sa Allah subhanahu wa ta'ala tuwas dat abulak dunya labinan bangkaw boleh tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sawapan ilmu iyan kajian ilmu ini sehingga pengetahuan in Allah subhanahu wa ta'ala
nian nabangan pung nian ipunne bangka nian ipunnen nabangan isa pung tina ini yene kaunitan le bang isa nian ipunnen nol pung tina ini bang taga problema bang isa ipunnen painte yene namuran yene kayaan sawa ini sa ingi pangataon sa papan ilmu ilien ka importante ham sin ilmuin amban ien nian hadis itu na daw kita tawag kita tayen na bang niya lai painte kabisa ko nga tumawa ilien niyan tumay niya ng malako ang ban syaitan en bang painte matumawain tawag pikamban Allah subhanahu wa ta'ala kuno qawli hadha